Ke tlo le ruta ho etsa popcorn for bana ha ba lla hae mane. Etse popcorn kapa ha ba tlo shebella di-movie le girlfriend ya hao mane akere. Tla nka fish oil nyane fela, beha yona pele akere, beha moo e futhumale. Fela futhumale, o tlo prepare popcorn e sentse le ready akere. Popcorn ya hao eo o tlo tlohela mafura ana a futhumale pele yana akere. Fish oil of any kind, it can be olive oil, can be any fish oil. Shebe senye ngate hantle fela wa tlohela e futhumale. Wa itla ke sentse e futhumala akere, wa itla ha e sella mono fela mono. Ha sella mono fela so jwalo ya e futhumetse. Okay, diaparo tse pedi wa tshela diaparo tse pedi hape akere. Sa bobedi seo tlo tshela 2.5 akere. Ngata ka itshukutla he, ngata itshukutla ke eo, and then lidi wa e kwaela ke wa itla sentse e qhomaqhoma akere. O e bule o tlwaele jwalo, e nne qhomaqhome jwalo ho fihlella o itlwa qhoma ho nono o thola hore tu ska ba e bula niso se ba pa mo tlwaele jwalo. Mme shape qhom anza qhomaqhoma ka sethotswe itla wa sa qhoma haholo, then wa itima. Mohlomong he a sa qetile a bula re bona so ya cheese. Voila. Yes.